Igitondo cyiza cya tariki ya 26 ukwezi kwa 12 turi iminsi mike cyane kugira ngo dusoze mwaka 2025 ari nako twinjira muri 2026. Ndizera neza ko mwebwe mudukurikiye muri mu Rwanda, mu ntara zose uko ari enye ndetse n'umujyi wa Kigali mwese mumeze neza, namwe mudukurikiye muri mu karere k'ibiyaga bigari Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania, mukadukurikira muri mu bihugu nka Mozambique, Centrafrica, ibihugu nka South Africa, namwe mudukurikiye muri mu Bufaransa, mu Bubiligi, Ubudage, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada. Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, twizera ko Noheli yagenze neza ku munsi w'ejo. Ikaze rero muri amakuru azindutse avugwa ni menshi cyane, by'umwihariko turaza kugaruka ku nkuru iturwa cyane kuri senateur uhoze ari senateur mu gihugu cy'u Rwanda, ari perezida wa Sena mu nteko ishinga amategeko, ndetse n'abaye na minisitiri w'intebe y'igihugu cy'u Rwanda yitwa Bernard Makuza. Yaramaze iminsi atavugwa cyane mu itangazamakuru ry'u Rwanda ndetse n'itangazamakuru mpuzamahanga. Inkuru yiturwa cyane rero kuri senateur Bernard Makuza uyitugezeho muri iki gitondo cya tariki 26 ukwezi kwa 12 mbere gato yuko rero ngaruka kuri inkuru kuri bwana senateur cyangwa se kuri uyu Bernard Makuza. Yarakunzwe cyane, yarazwi yaba no mu myidagaduro y'u Rwanda, yagiye agaragara ku mastade atandukanye. Yabaye rero umuyobozi mukuru bw'igihugu cy'u Rwanda nka minisitiri w'intebe ndetse aza kuba perezida wa Sena mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Reka rero mbere gato yuko tugaruka kuri iyo nkuru mu buryo burambuye, mbanze mbahe inshamake yandi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino, ariko mu buryo bw'inshamake kugira ngo tugaruke ku nkuru yacu nyirizina kuri Bernard Makuza. Amakuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko witwa Papa Leo wa 14 ku munsi w'ejo, ubwo igihe isi yose ndetse abakristo gatolika ndetse n'abandi bose babyizihiza bizaga umunsi wa Noheli. Witwa Papa Leo wa 14 akaba ahangayikishijwe n'uburyo abanyapalestine bafashwe muri Gaza. Mushumba Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14 yagaragaje ko ahangayikishijwe n'imibereho mibi y'abanyapalestine bakomeje kubaho muri Gaza kubera intambara imaze imyaka igera kuri 2 ihanganishije Israel n'umutwe wa Hamas ugenzura aka gace ko muri Palestine. Ibyo yabigarutseho ubwo yatangaga ubutumwa ku munsi wa Noheli ya mbere yizihijwe. Papa Leo wa 14 rero atorewe kuyobora Kiliziya Gatolika ku isi, aho yagaragaje ko ahangayikishijwe n'imibereho y'abanyapalestine batuye muri Gaza. Intambara hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas yatangiye tariki ya 7 ukwakira 2023 ubwo uyu mutwe wagabaga ibitero kuri iki gihugu mu buryo butunguranye, ukica abarenga 1200, abandi 140 bakaba imbohe. Kuva iyo ntambara rero yatangira, abarenga 70,000 by'abanyapalestine bimaze kwicwa n'ibitero bya Israel nk'uko umutwe wa Hamas ubitangaza. Ubwo yabwiraga ibihumbi by'abakristo bateraniye ku mbuga ya Bazilika Mutagatifu Petero i Vatican, yavuze ko abantu bakwiriye kwigira ku nkuru y'Imana, yahisemo rero kwiyoroshya ikemera kuvukira ku kiraro. Ati ni gute tudakwiriye rero gutekereza uburyo amahema yo muri Gaza arangaye mu gihe cy'ibyumweru byinshi cyane, abantu barimo rero bibasirwa n'imvura nyinshi, umuyaga ndetse n'ubukonje. Muri iyi misa Papa Leo wa 14 kandi yashimiye ndetse aha umugisha abantu bita ku mpunzi zo ku mpande zose zo ku isi. Papa Leo wa 14 kandi ibindi bihugu rero yavuze biri mu ntambara birimo rero umutekano muke n'ibibazo bya politiki, birimo Ukraine, Sudan, Mali, Myanmar, Thailand, Cambodia ndetse n'ahandi hatandukanye. Ubutumwa rero bukomeye cyane yatanze ku munsi w'ejo mu kwizihiza Noheli cyangwa se umunsi mukuru wa Noheli ku munsi w'ejo ivuka rya Yesu. Yandi makuru akomeje kugenda avugwa, ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump byategetse ko igisirikare cy'iki gihugu gifunga inzira inyuzwamo ibikomoka kuri peteroli bijya cyangwa se biva muri Venezuela mu gihe cy'amezi 2, bigaragaza ko ubuyobozi bwa perezida Donald Trump bushishikajwe no guhana igihugu cya Venezuela bwifashisha ibihano by'ubukungu mu rwego rwo gushyira ku gitutu perezida w'iki gihugu Nicolas Maduro kurusha gukoresha intambara za gisirikare. Ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters byagaragaje umuyobozi utashatse ko amazina ye atangazwa yavuze ko hagezwaho gukoreshwa uburyo bw'ibihano n'ubwo buryo bwa gisirikare ariko ngo baracyakomeza. Yagize ati mu gihe uburyo bwo gukoresha intambara za gisirikare bugihari, ubu tugiye kwibanda ku bijyanye no gushyiraho ibihano by'ubukungu kuri iki gihugu kugira ngo rero intego za White House zigerweho. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko gufunga inzira ibikomoka kuri peteroli biva muri Venezuela inyuramo mu gihe cy'amazi
mu gihe cy'amezi abiri bizatuma iki gihugu gihura n'ikibazo cy'ubukungu ku buryo mu mpera zo muri Mutarama 2026 kizemera kugirana amasezerano na Amerika. Ibi bibaye kandi mu gihe Perezida Donald Trump aherutse gutangaza ko nta bwato bwinjira cyangwa se busohoka muri Venezuela butwara ibikomoka kuri peteroli bugomba rero gutambuka. Perezida Donald Trump yavuze ko Washington ishaka kwisubiza ibikomoka kuri peteroli, ubutaka n'indi mitungo ya Amerika yibwe na Venezuela. Ariyo mpamvu rero ingabo z'iki gihugu rero zizaguma mu nyanja ya Caraïbe. Hashize amezi Amerika yohereje ingabo zayo zirenga 15 mu nyanja ya Caraïbe, ubwato bw'intambara 11 ndetse n'indege z'intambara. Hanyuma rero mbere gato ko tujya ku nkuru yacu, reka mbanze nce mu gihugu cya Congo Kinshasa mbabwire ko AFC 23 n'ingabo za RDC byanganiye muri Fizi mbere yo kwinjira muri Noheli. Amakuru avuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zifatanyije na Wazalendo byahanganiye bikomeye cyane muri centre ya Makobola muri teritwari ya Fizi mbere yo kwinjira mu munsi mukuru wa Noheli. Imirwano yirije umunsi wose kuwa 25 kuwa 25 yabereye mu duce twinshi cyane tugize iyi centre turimo Makobola ya mbere, Makobola ya kabiri, Kiringi ndetse na Kilambe, hifashishijwe intwaro ziremereye cyane na drone z'intambara. Abaturage benshi bo muri Makobola ndetse no mu bice bihana imbibi na nka Bangwe, Kasenya, Makobola ya mbere bahunze ku 24 Ukuboza berekeza mu bice bitekanye birimo umujyi wa Uvira mu majyaruguru. Amakuru ava muri Fizi amya ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri kongerwa muri centre muri teritwari ya cyane mu gace ka Swima na Munene. Indege n'ubwato nibyo rero biri kuzigeza muri iki gice. Abarwanyi ba AFC 23 nabo kandi bari kongerwa mu bice irihurirwa n'ubutegetsi bwa RDC rimaze iminsi rigenzurwa cyane nka Makobola mukaza umutekano wabyo. Binavuga ko n'abatangiye gukoresha ubwato bw'intambara kuri 25 Ukuboza, kandi nta mirwano yumvikanye muri Makobola. Abaturage bagiye gusenga biziza umunsi mukuru wa Noheli nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira ahari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikaze rero kuri aya makuru yacu ku buryo uburambuye. Tugaruka rero kuri Bernard Makuza. Uyu nguyu rero yahoze ari perezida wa Sena mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda, yabaye kandi na minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda. Yaramaze iminsi atavugwa cyangwa se atagaruka mu itangazamakuru ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'itangazamakuru mpuzamahanga. Gusa amakuru ubatugeraho avuga yuko uyu Bernard Makuza ayoboye indorerezi z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zizakurikirana amatora yo muri Central Africa. Umunyarwanda Bernard Makuza niwe uyoboye indorerezi z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, African Union, zizakurikirana amatora rusange ya Repubulika ya Central Africa azaba tariki ya 28 Ukuboza 2025. Uyu munyapolitike w'imyaka 64 y'amavuko yakoze imirimo itandukanye mu Rwanda. Yabaye minisitiri w'intebe kuva muri 2000 kugeza muri 2011, aba perezida wa Sena kuva 2014 kugeza 2019. Yayoboye indorerezi za African Union zakurikiranye amatora muri Cameroon yabaye mu Kwakira 25, ayobora zakurikiye ayo muri Senegal muri Werurwe 24, ay'umukuru w'igihugu muri Burkina Faso mu Gushyingo 2020, ay'inteko ishinga amategeko muri Comore Mutarama muri 2020. Bernard Makuza n'izindi ndorerezi za African Union bamaze kandi kujya muri Central Africa tariki 24 Ukuboza. Bahuye n'intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Valentine Rugwabiza baganira ku myiteguro y'amatora. African Union yatangaje ko izi ndorerezi zizakorana n'inzego za leta, komisiyo y'amatora n'imitwe ya politike, ibitangazamakuru, imiryango itegamiye kuri leta bahagarariye ibihugu byabo zikurikirane imigendekere y'ayo matora. Biteganyijwe ko tariki 30 Ukuboza zizatangaza raporo y'ibanze igaragaza uko zabonye imigendekere y'amatora. Mu gihe kitarenze amezi agera kuri 2 nyuma y'itangazwa ry'ibyavuye mu matora zizatangaza raporo y'ubusesenguzi bwimbitse. Muri rusange rero indorerezi za African Union zizakurikirana aya matora ni 32, zikaba zikomoka mu bihugu 21 byo ku mugane. Ubutumwa bwazo muri Central Africa bwatangiye tariki 20 Ukuboza bukazarangira tariki ya 1 Mutarama 2026, nyuma y'iminsi mike bashyize hagaragara ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Central Africa. Mbibutsa ko Central Africa ni kimwe mu bihugu byo kuri mugabane wa Afurika u Rwanda rwoherejeyo ingabo ndetse n'abapolisi bo kujya kubungabunga amahoro, ndetse hakaba kandi n'izindi ngabo ziriyo ku bufatanye bw'ibihugu byombi mu gucunga umutekano w'umukuru w'igihugu. Reka duce mu gihugu cya Israel mbabwire ko igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyishe umwe mu bayobozi bakuru mu mutwe w'ingabo zidasanzwe wa Iran yitwa Hussein Mahmoud Mashhadi al-Jawahari
Marshadad yiciwe mu gitero cya drone cyagabwe mu gace ka Ansaria kari mu majyaruguru burasirazuba bwa Liban mu gitondo cyo ku itariki 25 Ukuboza 2025. Ibiro ntaramakuru bya Liban byatangaje ko abantu babiri bapfiriye muri iki gitero cyagabwe ku modoka yerekezaga ku mupaka wa Syria. IDF ni igisirikare cya Israel yasobanuye ko Marshadad yari umuntu w'ingenzi mu mutwe w'ingabo zidasanzwe za Iran uzwi nka Quds, aho yarashinzwe kuyobora ndetse no gukurikirana ibikorwa by'iterabwoba byibasira abanya-Israel. Yasobanuye ko Marshadad yayoboye ibitero by'iterabwoba byagabwe kuri Israel no ku nzego z'umutekano zayo abikoreye muri Syria no muri Liban. Urupfu rwa Marshadad rushobora kandi kongera umwuka mubi uri hagati ya Israel ndetse na Iran. Muri Kamena 2025 ibihugu byombi byagabanyeho ibitero bikomeye cyane byamaze iminsi igera kuri 12. Intambara yatangijwe na Israel ubwo yarasaga ku nganda za Iran zitunganya ingufu za nuclear, ishinja iki gihugu rero umugambi wo gukora intwaro zo kuzikirimbura. Iran yarasubije yangiza ibikorwa remezo byinshi cyane byo mu mujyi wa Tel Aviv. Tariki 24 Ukuboza 2025, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yabwiye ingabo z'igihugu cye zitwara indege z'intambara ko bashobora kongera kurasa Tehran kuri Iran ikomeje gushyigikira umutwe witwaje intwaro wa Hamas ukorera mu ntara Gaza ndetse na Hezbollah ikorera muri Liban nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira. Hanyuma reka dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Ni byinshi cyane babyazindutse bivugwa muri rusange, tubaye nk'abagaruka kuri Papa Leo wa 14. Bagire ko uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa wa 14 yasabye Uburusiya na Ukraine kwishakamo imbaraga zatuma haba ibiganiro bigeza intambara ku iherezo. Bikubiye mu butumwa yageneye abi Vatican ndetse no ku isi, Papa Leo wa 14 yabusomeye imbaga y'abakristo yari iteraniye ku mbuga Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero i Vatican. Niyo misa ya mbere Leo wa 14 asomye ari kuri Noheli. Papa wa 14 kandi yasabye ko intambara mu bice bitandukanye by'isi zihagarara. Yamije ko intambara yo muri Ukraine ikwiye guhagarara ndetse impande zihanganye zifashishwe n'ubushake bwazo n'umuryango mpuzamahanga bashake imbaraga zituma binjira mu biganiro bitaziguye kandi birangwa n'ubwubahane. Amerika yashatse kenshi cyane guhuriza ibihugu byombi mu biganiro, ariko kugeza ubu nta ntambwe yigeze iterwa yageze ku biganiro bizima. Akaba rero Papa wa 14 avuga yuko bakwiye kwishakamo imbaraga zo kugira ngo barebe uburyo bagera ku mahoro. Tugarutse mu Rwanda babwire ko ubunyamabanga bukuru bw'umuryango FPR Inkotanyi, ishyaka riri ku butegetsi, bwatangaje ko bwifurije abanyarwanda inshuti abanyamuryango inshuti n'abanyarwanda bose muri rusange iminsi mikuru myiza. Ni ubutumwa bukubiye mu itangazo ryashyizwe hanze ku 25 Ukuboza 2025 wizihizwaho Noheli mu Rwanda ndetse bo ku isi yose muri rusange. Kugira buti ubunyamabanga bukuru bw'umuryango wa FPR Inkotanyi bwifurije abanyamuryango inshuti z'umuryango n'abanyarwanda bose muri rusange iminsi mikuru myiza impera z'umwaka. Iminsi mikuru isoza umwaka yizihizwa mu Rwanda irimo Noheli, Boxing Day ndetse n'ubunane. Hati ubunyamabanga bukuru bw'umuryango wa FPR Inkotanyi bwifurije abanyamuryango inshuti z'umuryango n'abanyarwanda bose muri rusange iminsi mikuru myiza y'impera z'umwaka. Nibutsa ko aherutse no kuba impinduka, aho witwa Christophe Bazivamo ariwe wagizwe umunyamabanga mukuru umuryango wa FPR Inkotanyi, asimbuye kuri uwo mwanya uwitwa Gasamagera Werarisi wari umazeho igihe. Hanyuma rero dukomeza tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Duciye mu gihugu cya Tanzania, babwire ko abantu bagera kuri 5 bapfuye mu mpanuka ya kajugujugu ku musozi usumba iyindi muri Afurika. Kajugujugu ya kompanyi yitwa Kilimedia Aviation yisenuye ku musozi Kilimanjaro muri Tanzania, ihitana abantu bagera kuri 5 bose bari bayirimo, barimo abanyamahanga 2 ndetse n'umupilote wayo. Iyi mpanuka yabaye mu ijoro ryo kwa gatatu mu gace kari hagati y'agasongero kitwa Kibo kuri uyu musozi n'ahantu h'abantu bakambika hitwa Barafu Camp. Iyi ni imwe kandi mu nzira zizwi cyane z'abakerarugendo bazamuka uyu musozi usumba iyindi muri Afurika. Umukuru wa polisi mu karere ka Kilimanjaro witwa Simon Maigwa yemeje by'impanuka, asobanura ko iyo kajugujugu yari itwaye abantu 5 yari irimo ikora umwitozo wo kuvana abarwayi
kuri uyu musozi. Amakuru y'abategetsi avuga ko mu baguye muri iyi mpanuka harimo David Pros ndetse na Anna Psorova bakomoka muri Czech Republic bari bajyanywe n'iyi kajugujugu gutembera. Hapfuye kandi Jimmy Daniel umuganga, Innocent Mbaga uyobora abakerarugendo hamwe n'umupilote w'indege witwa Constantine Mazonde ukomoka muri Zimbabwe. Mayigwa yatangaje ko yavuze ko iperereza ririmo gukorwa ku cyateye impanuka kandi kuri uwo musozi hoherejwe itsinda ry'inzobere ryagiye rero gukora iperereza. Agace ka Kibo na Bafal na Baraf Camp kuri umusozi kari ku butumburuke buri hagati ya metero 2670 n'ibihumbi 4700. Bivuze ko impanuka yabereye ahantu hagoye cyane ku butabazi nk'uko amakuru akomeza kubivuga. Iyi mpanuka yakajugujugu kuri Kilimanjaro iyongereye ku zindi zijya ziba mu misozi miremire zitewe n'ikirere kibi kandi gishobora no guhinduka nabi mu kanya gato hamwe n'izindi mpamvu zitandukanye. Mu kwezi kwa 10 uyu mwaka ku musozi usumba iyindi ku isi wa Everest, kajugujugu yisenuye hasi irimo kururuka mu gace ka Everest Base Camp muri Nepal kubera inkubi ikabije cyane y'umuyaga w'urubura. Ibyo rero byabaye mu gihe kajugujugu nyinshi cyane zari zirimo rero zikura abantu kuri musozi kubera imvura nyinshi cyane irimo urubura yarimo igwa yari iteje akaga abo bakerarugendo. Impanuka nk'izi kandi zakunze kuvugwa mu misozi miremire cyane izwi ku isi nka Himalayas muri Aziya, Alpes i Burayi, Andes muri Amerika Epfo, cyane cyane mu bikorwa by'ubutabazi ku bakerarugendo bazamuka iyo misozi. Aho hejuru mu misozi miremire kandi kajugujugu zishobora kandi guhura n'ingorane zirimo imiyaga ikabije, ihinduka ry'ikirere rihutiyeho cyangwa se umwuka muke. Ibintu byose bishobora kandi gutuma abapiloti b'indege bananirwa kuzigumisha mu kirere. Nubwo bwose ibi byago biba bizwi, kajugujugu ziracyakoreshwa nk'uburyo bw'ingenzi mu gutabara no gutwara abantu n'ibintu ku misozi miremire, cyane cyane ahantu hatari inzira zo ku butaka, ahari izitagendeka cyangwa se izifata igihe kirekire. Akaba rero abantu 5 rero baritabye Imana ku munsi w'ejo. Hanyuma tugende tusatira umusozo wacu, ariko reka mbanze mbabwire ko byari mu mwaka w'1967 ubwo Kevin Carroll ndetse na Debbie Weber babonaga bwa mbere. Bombi bari ingimbi, ari abanyamuryango b'amatsinda y'ikinamico mu mashuri yisumbuye yabo atandukanye, bakundanye bakibonana bwa mbere. Carroll yabwiye BBC ati nigaga mu ishuri ry'abahungu gusa, Debbie we yiga mu ishuri ry'abakobwa gusa. Nuko mu kizamini rusange cyo kwiyandikisha no kuvuga audition, mu gihe twese twari mu nzu mberabyombi, mbwira inshuti yanjye nti urareba uriya mukobwa, ngiye kumutwara mu birori byo kubyina. Debbie Weber nawe aribuka ati nanicaye njyenyine mu nzu mberabyombi, nta muntu arinzi mu bakobwa muri rindi shuri baje nabo mu kizamini, ariko nibuka mubona Kevin Carroll natekereje ko ari we musore wiza naba narigeze mbona. Aturetse kuba byararangiye bajyanye kubyina kuva icyo gihe, ntibabashaga rero kwihanganira gutandukana, banategura kujya Maryland aho bari borohere gushyingiranwa batagejeje imyaka. Ariko ibintu byose byaje guhinduka. Amakuru ko Debbie Weber yasamye yakomye mu nkokora inzozi zabo, bibatandukanya imyaka irenga 40 nk'uko amakuru abivuga. Uyu munsi bongeye kubonana kandi bavuga ko baha agaciro cyane urukundo batabashije kuryoherwa bakiri bato. Urugendo rwabagejeje aha rwari rukwiye koko ati gukinwa muri filime ya Hollywood. Ababyeyi ba Weber muri rusange baramushyigikiye ubwo yababwiraga ko atwite hashingiye ku ndangagaciro z'imibereho y'icyo gihe nk'uko amakuru abivuga. Bari abantu bafite urukundo rwinshi bakunze Kevin, bari bazi ko ari umusore mwiza kandi dukundana cyane, ati gusa icyo gihe umukobwa gutwita ibintu byabaga bitandukanye n'ubu, ati niko Madame Weber yabwiye BBC. Hateguwe uburyo yakoherezwa mu kigo cyakira ababyeyi b'abagore bari bonyine. Nk'uko abyibuka ati mama yemereye Kevin kuza akantwara muri weekend, tukajya dutembera mu modoka tukanasangira ifunguro ry'umugoroba. Muri icyo gihe bombi bagumanye icyizere ko hari igihe kizagera bakabana bakarerana umwana wendaga kuvuka.
Kevin Carroll yari yarashyizemo cyane icyo gitekerezo ku buryo yumvishije nyina kumwemerera kwinjira mu ngabo za US Marine Corps afite imyaka 17. Arasobanura ati nasanze ninjira mu gisirikare nubwo twari tutarashyingirirwa nzajya mbasha kohereza amafaranga Debbie kandi igisirikare bikamwitaho, ati niwe n'umwana, ati ku bijyanye n'ubuvuzi icyizere cyanjye cyari uko, ati nibandekura mvuye mu myitozo twazashyingirwa. Gusa ibyo byose byagumye ari icyizere gusa. Mu gihe yari mu myitozo ya gisirikare yakira ibaruwa ivuye kwa Debbie Weber amubwira ko agiye gutanga umwana akarerwa n'abandi. Ndibuka uko niyumvise, ni ukuvuga Kevin Carroll, ati mu Kiniga nari mu myitozo n'abandi basirikare ahantu utabasha kwerekana amarangamutima, ariko imbere muri nje isi yari yanguyeho. Nyuma yo guhagarika umubano we na Carroll wari ugiye koherezwa umwana kurwana muri Vietnam, Weber yagize ibihe by'inzozi mbi cyane kubera gutekereza gutanga umwana we. Yaje gutuza ubwo umuganga we yamubwiraga ko hari umuryango wifuza kwakira umwana bakamurera. Umuganga yaramubwiye ati mfite umuryango w'abana 4 n'umuryango n'umubyeyi wabo utabasha kuzongera kubyara, niba ufite umukobwa barifuza kumutwara bakamurera. Weber yari yarabyaye umwana w'umukobwa ukurikije uko yasaga na Kevin Carroll, nuko amutanga ku muryango adafiteho amakuru ahagije. Nyuma y'igihe gito umuryango we waje kwimuka utangira ubuzima bushya. Hagati aho ariko Carroll yari muri Vietnam mu ntambara. Akazi kanjye ati kari ako gutabara abatwara indege barasiwe mu mirwano, maze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1939 tujya gutabara kajugujugu itwara ibikoresho. Muri icyo gikorwa Kevin Carroll yakomerekejwe n'ibice by'igisasu mu kaboko, mu maguru no mu mugongo. Yabwiye BBC ati nabonaga ntazakira, ati maze nganiriza Imana ndayibwira nti siniyumvisha ko wareka ngapfira ahangaha, ati rwo hagati ahantu ati hatabaho, ati mu birometero 28,968 iwacu, ati ntongeye kubona Debbie, ati nanabonye umwana wanjye. Undi musirikare yaje kandi kumutabara Kevin Carroll ajyanwa Philippines, nyuma mu Yapani, mbere yuko asubizwa iwabo muri Amerika ngo akire neza. Agira ati icyo gihe nabazwe inshuro 18, nyuma yaho nabazwe nanone inshuro 20, ndetse ngenda mu kagare ati kabamugaye njya kanyigisha kugenda, niko kaje kanyigisha kugenda, ati mvaho njya ku mbago, ati zivaho njya ku nkoni, ati kandi zinacitse imbaraga. Kandi muri byose Carroll yagerageje gushakisha Weber, ariko Weber wari amerewe n'agahinda n'umutima wicira urubanza. Yageragezaga kandi kwibagiza ibyabaye. Yashakanye n'abandi bagabo benshi, abyara abakobwa bagera kuri 3, mu gihe Carroll we yaje gupfusha umugore we. Nta n'umwe muri bo wigeze kandi yumva amakuru y'umukobwa Weber yari yaratanze ngo arerwe n'abandi. Nyuma y'imyaka myinshi cyane ishize, uko amakuru abivuga, amaherezo Weber yafashe icyemezo cyo kubwira abakobwa be ukuri. Aribuka ati hari ku munsi w'ababyeyi twari mu gikoni, ati ndababwira nti mfite ikintu nshaka kubabwira. Igihe nari nkiri muto cyane nabyaye umwana, nasobanuye uko byose byagenze, uko Kevin nanjye twakundanye. Umwe mu bakobwa be yamusabye ibisobanuro birambuye byafasha gushakisha uwo mwana. Ati nari nzi izina rimwe ry'umuryango wamutwaye, nari nzi ko bafite abahungu 4, nzi n'agace bari batuyemo. Ibyo bimenyetso byari bihagije. Umukobwa wa Weber yabonye uwo muryango maze ahamagara umwe muri aba bavandimwe. Igisubizo cyaje mu guhamagarwa kuri telefone kivuye kuri Val, umukobwa we. Val yabwiye BBC ati namuhamagaye saa 2 z'igitondo, namubwiye ko hari byinshi cyane tugomba kuganiraho, ariko ko nishimiye icyo yakoze. Nta rwango na ruto rwari ruhari hagati aho ngaho, uko yagiye abishimangira. Reka rero tuzagaruke ku kindi gice gikurikiraho kuri inkuru yacu ubutaha. Mbifurize komeza